ikiara tani ni kunyara kuiba akarwa bija gire koshi ye egere reza masimu kwa sika yaye na saka tubandi ono ringi singecho ono twani wale tukuru ali richino kweli ali ke tangani edeni ono ya kweli da sata sana akile sebu ni wanya sae mwaronye tanyari kanire ukira sikawa ono bakire bose mujete kubata mike hoje cyo amahera ya kwanu babo nje sore korandia urandi kwaji gutanga ni bakorire matayo sano nemo sano naigere eka doso mutavi kwere asiri biya eka arandi sama ni tando sana abakwana bimanyo nambale ni yesu aseka mukeka mo agonga to biso terodie kile blessed eke mokiaro na mavera abantu bandi mbere bato wacha mavera ono nyasabu na rigo na mavera abachwa wiga tumudi Yesu Kristo abachaka twara ka abantu bandi bagatwara mavera aja muri mwana wiga umubaka Jeremia kamarache urengera mavera mangu sana jiga bete tatu kane kono sisi abande umwana abawo bazakuringa bacyango cyate banyela twakora etereke na kirya tanyorire mwaseni kwekireye neyende utwara mabera kamaraje kikero yasaho manyene ewe goto tembo cyafarantu Jeremia ikile mwana kwa matara tegeko Kumbrago mutesata ufatokera acyambere kumu na kitangara kama kase mwana kwa kutoka tayari sana atoje chu mu kuchorora ndo bora igana iga tukore amekia era maene soni pasi kutumure ekeni bikitambo graba andi kamranjo kemo na tundi ndo na ndo kubotana na ajo Odoho. Asesiya bantumbari batabwa kwa madera. Ajaye sai. Na bure kwa kaje dibe. Ekerata mnao zao mwote. Kadi ya saa rosa madera mono. Ase tarde kia mwozo. Isato krakora gereja mono. Ukuna basa mwuko ewe semuwa. Kwa mwano ya buwata sabanta bangi. Ono. Ekero yasa kura gereja. Adam na hawa. Kwa hitiya. Nyasaga twara mabera biyaye Genesis 3:5 yego tebona ki tani nyasaye ekraro ngana bantu unare akar kono la onye kumari kana fama la ro kumraje tumungu kufunde anyete ngai karo mura ya matunda umutoyo ngomra ngora ibe mura amaisena kwa tano nyama ya ama ve kwa tano sasa siku akabana na indo mwana gatweba ibe ko bisa kadati torongoro wa adamu naende nibe ko bisa ano sadende ase ede abantu abagakamo mutengenda ase ukola kimweto yaya okubo banyuba nigenda ki yafae oro ya betena maraba bwa wete igaje takabanana na tukutuma utra sokumburu kwa Miriamu ai zereto mwana kurukuma Yesu Kristo mere runda wocha asenye saitani omutu eyitebyo isaitani omonyene bali nipete waka tonyaka borosano omutu ono saitani tagara asenye omutu
ng'aki irakonyire sana kama ate Nyasaye Yesu agatumwa wecha aseseye akwe agataragwa asije saro kama abira sitoa mango mono agamutuma agataragwa yone gisate ngibone somane chiri yewe koro kina kiyo ne kila saa yanje seye ngo bya ikubira sita agamutuma omwana wa Yesu Kristo akwe egere enebye lyebe ekirane Yesu agabani gakwa ono odubyesu uramuye mu Yesu Kristo abanchwa amara ya makunyara ere Yohana ojo waragatwa mwana cyo byo chiri wala sakorite chiri ko yamangana ayo bani okumanuka yawe toya amangana ko limo sana ekera turoita mabira wakwa ekakimura kama wana ya makweli ara chokosiriwa amaribaya ngana kuyiwe ya kurera te bananya kunyekene igodi byesura mu Yesu Kristo iyo konoze yoba zenebu ya kanya tumutu unoba nima ebyo mwasura somata aba ya kandi tabiza mabira omo kila kile libyenye cyane na sana tusabe aso kusabira abalimoya bagere tubatwara mabira ayangaya Nyasaye tutumire tumwana wa Yesu agatolera mabira gakwa icyo kibazo mu rwa kare na kare icyo cyanjye ko ikirenga kare kane na mo tusabe omanene Nyasaye rero ino turasige rubyo mwana cyemia rare sana asuko tende kwa ugoge kwa torera mabira ukire kaga asa bimba monore wote nero de karaka gese cyo goge musana asuko jinche bengi atari kuiba bona cyencho uko yikora kwa ari kuja bona makugera nare anda jinche nare kinabitari ba nabare bawo kwaroro nibitanda bantu bakwirankaone gigaye byawo twigire lese nuna tunajiki nake moyo eke tuwadibenge tukorangere mbiya enge turadi chiri nibiye bwa toire turalomo one program nege ndote ene tuakore kari mitangani kwegire bwao koraje vesenia enkiriga umwana mukemu atiyamaga n'abantu b'inkabaye bari bakubayirira amareka bari bakurinda abantu bawe segima bavuga ko tukana cyane nyanoro neke abantu bose bamukika n'ibintu byose bamagenca n'abayi n'abasandi banyabanye umwana yo otokole niyo kora koleme egeto mweni yasenchere y'amasikaniyaye omokera kiri gwata amasikani b'ingente y'ingente Nyasaye kwaro abantu barure aho bakire ko yeye muri gasenye cyo gwakene gwaye neka tokone tware mbungi yabuneye n'umuntu yabwate namoro tungeka ne Yesu Kristo oje kitaka kwa asogwate n'ubonge wa mabira manga store mutumanya abantu abarayi bakora muri kuruba paka rinya koe obara kubara amabira para abira ko bitosaba twao kenya ya cyo mambia eba ko Yesu ko bigende ko basore nditoke ayo mu kelingoro otuwa sara makati ya Yesu Kristo ya maneno ito amen ya mwana asenge nje libagiri Jeremia ni ntekene Diamano asenge ncho Yevo chakweno Abaken awanene Nonyankuru nyakoe Nyabuto Diamano asabana baito Baribakore tomokia
mpaka wakaleta Yeremia. Mbuya mono ande kimbula tikende utatira nale ko bali ganinga mbuya mono asenge njobo chakua ino Yeremia moyo minta akene naende narekorolekana unomorandia umorisha na vitali akwana Yeremia na bwata marera mbuya mono asenge njo yaya abantu nale bakwana kende ko bakera kambuya mono asaba mwakaliro mobemo muroberio baka mwazusiriye mobera ari mwadora tayega ila baita de mono ila batariga nonyo mwana oyo no kwete abona ngo kwera abantu babiri mumuromo nene no mumuromo ka oyo nyabozi boze ko hena kwete ukale moja libona ngese mwarushiyo wa yere dio kinda ya bami dogaki kada ko sabera mabera ko watenga ya tabona yenge dora dake ataba tomuna tomenya teiga tiga tomenya na mazikadi umanya ngoyo mino no yo mino tiga kona ko koliera mangana jama ngangura ine ayami ndogaki dawa kere kambira mono asen kwana mwaruyo nada morwel mwaro jide mare jide mwasiye ko to mwasiye ko konya igamuna woni nawe ninjo kirale ta byokweka abande bali bonse ona na makokoti omindolina naro ila abami ndo yanko batebiga nawe momina nawe mo mura yabona botware na mwamu n'abantu bandi botire pi eta mwamu iyo dego jikokonya kende abantu nabo bakorotunga kanisa imani ko komyoka sana okomyoka lakini nende baje bakoma yari bakomanya bitiyanga umubere ime igotande gate umubere me igotande gate bitina byoka baba minto jana ko batenga ya saa to konye abatore moyo togende amo mwalimu okwena gakinya saa diaro ko konye oya ko tokonya gakinya ko tura aki yamo kama mabera mbuya mono gaki lo adabara ngo kwate ngane ga nalo minto ogaro minto nalo minto data na koni yamo poko no kawala kiwaka nabajari nge ndo kwano wandu bakunda cyangwa twali ro igali tukoryare ro na inaro nyandura nyandura minto umwami gwate tabia nyanga ro na jakora na yako nare kula ni mapole abana banyandura minto pole more mere ikiagi byatahukire kigyatahuka weka abana bali baye kimba bayimeka muranja abana banyandura minto baba baiseke baba bamura ureka abana arali kimba bayime umwana ugwata mabera muroje muna baisaranje tenge biroge binaso kya kolokwaine umwana yurti ngasa bana ko tek ero nanda kanyura na abana ntenda ko tek kimbaro ngonye biye butwa sipla seke nyoro amanye gatenga Yeremia nyaro nare ko basaba bana ni ndo baji tore moyo tore toko na kubasabira semua akire semua agudile nawe
Omokogoto mbwati. Nale bukaba mwana omubira munene. Oyere enene. Tekaba muri koboko. Bae burajo buya. Edinde nabali bakumanya. Oigo. Omwana wambasa kyota. Yankora nyuma byamuna soso bwatira n'abana bamuru. Paka yaikira nakuruka bamurambe bafite. Abakolire. Yana ara nerogerete muno. Toho chanka. Yanga yari. Ara. Tuya nera naba atutugeta. Nabana kubasaba. Abana banyandu. Nabaswiti wabo. Wasipoki mwali. Akarosimo nirinde baro hiyeza. Nandi kwa gari gaji. Tukagire nchi kamuranchi. Ayana nabana nayo. Nitaingia mbinguni baada ya dhiki na shida za dunia. Mji ulioandaliwa kwa ajili yangu, mji ulioandaliwa kwa ajili yako, mji ulioandaliwa kwa ajili yangu, mji ulioandaliwa kwa ajili yako. Nitaingia mbinguni baada ya dhiki na shida za dunia. Mji ulioandaliwa kwa ajili yangu, mji ulioandaliwa kwa ajili yako, mji ulioandaliwa kwa ajili yangu, mji ulioandaliwa kwa ajili yako. Mbinguni ni mji wa amani, ni mji wa raha, barabara zake ni za dhahabu, malango yake ni ya nuru. Washindi wakikanyaga pale watafurahi pale, wataishi naye milele. Washindi wakikanyaga pale watafurahi pale, wataishi naye milele. Japo napambana na mitego ya muovu, nitajitahidi nisikose pale. Mbinguni ni mji wa amani, ni mji wa raha, barabara zake ni za dhahabu, malango yake ni ya nuru. Washindi wakikanyaga pale watafurahi pale, wataishi naye milele. Washindi wakikanyaga pale watafurahi pale, wataishi naye milele. Japo napambana na mitego ya muovu, nitajitahidi nisikose pale. Japo safari hii ni ngumu, usikate tamaa, tukaze mbele. Kuna tunu tumeandaliwa, tukishinda dhambi za dunia. Kuna tunu tumeandaliwa, tukishinda dhambi za dunia. Japo safari hii ni ngumu, usikate tamaa, tukaze mbele. Kuna tunu tumeandaliwa, tukishinda dhambi za dunia. Kuna tunu tumeandaliwa, tukishinda dhambi za dunia. Mbinguni ni mji wa amani, ni mji wa raha, barabara zake ni za dhahabu, malango yake ni ya nuru. Washindi wakikanyaga pale watafurahi pale, wataishi naye milele. Washindi wakikanyaga pale watafurahi pale, wataishi naye milele. Japo napambana na mitego ya muovu, nitajitahidi nisikose pale. Mbinguni ni mji wa amani, ni mji wa raha, barabara zake ni za dhahabu, malango yake ni ya nuru. Washindi wakikanyaga pale watafurahi pale, wataishi naye milele. Washindi wakikanyaga pale watafurahi pale.
ishi naye milele. Japo napambana na mitego ya muovu, nitajitahidi nisikose pale mbinguni. Ni mji wa amani, ni mji wa raha, barabara zake ni za dhahabu, malango yake ni ya nuru. Washindi watakanyaga pale, watafurahi pale, wataishi naye milele. Washindi watakanyaga pale, watafurahi pale, wataishi naye milele. Japo napambana na mitego ya muovu, nitajitahidi nisikose pale mbinguni. Ni mji wa amani, ni mji wa raha, barabara zake ni za dhahabu, malango yake ni ya nuru. Washindi watakanyaga pale, watafurahi pale, wataishi naye milele. Washindi watakanyaga pale, watafurahi pale, wataishi naye milele. Japo napambana na mitego ya muovu, nitajitahidi nisikose pale. Asoba twali baba tulero omwana oito aigana oyo omuntu Nyanduru n'omwomi na basweti naboigo abaana b'enkeye n'abaana b'amasikani kamuranche amasikani ali mu bwate noniyo minora alire kulwasa obusibu bw'ensi muyatwale naende igonkulira neri buyamono asa abaana baito asinga into yemeru bulimu yamwakolete n'abantu bamagenke baka mwatwekeri omubere yiga twayororire asinka yaito yiga buyamono sana twarobo mubwo mogendere na burabwo muchandunde gweshira oratonyore kimwe babura abana baito mogenderere ngecheye obwanchani obwo tyabogenderere nabo igo asekenyirukia omoseri na magenchengima twasiririe taya omwana oyo kanyabwe agachire kire kwerigeria bahati mbaya orarire ishiko orimuriye enkaya ita na magenchengima buyamono abaminto ntugutwara mangana amange ekiyagara gotura abaise kubwato kibirire binene mono asenge yogusiri omwana omoke w'emyaka eneke mono njasa marieta injection Nyanduru n'oyo mwabo Nyanduru oyo lakini tato mwabo Nyanduru na tata n'abamu Rwanda manakorwa arimate nimanye tengo ko bateberi baba bari ba Nairobi bari ba mata ya somana ko ira ko batora mabaga bari ba batora ko ko batora mabaga evere to chisa mwa chiko na ko wenda tawara ngachisa chaikire chabene batabanga pole asenkega omwaka Nyanduru na twensi otogwire nenga twabeno bwa kera makwiri anyala kwagotekera so nalengo tabanga mbuyamona asengencho yeke mu byaso mungambale bali bakola abanda amabera na barambara lwende keke amabera nifatinara egenteke na so mire betra sama kwiri nga kubwatirana tianta yana marangara ngakete nga mubera bara to ikaga lakini nkarao aba murai kirorie ke tege ke ande ke bwata omo gata banga ya kiriyo singe goto sinya tai ke beren karaba kero beria ande bakajara ko ba kore ki ba korete wetanya ibion se bia kore kane asa matuka e garo ko ero mutien to mata banga ya sato yuwa singe joko watrana o injera na rakar mo bero ikabosongo gari ya ichuma na bana roku watrana okuro kuya nenchira bionsi vya korekanne na singe nchiwe wanya sa atine nena ngonya ko ngata ba ki
biri to nya kwa to so matike menye meito ene to nya kwa to kumanyenga bitu kerio ntomo anya to monene ama kwerio bosoko wa ga ko ba toretera bosoko wa ga ko ba toretera no gwa ba so mo boito na bine bya sukija ko bi ko bera bya nya ko bi ko ba bitu kerinya sa ito ekara ga jana nya ko bo sirio bos obo so ko boiga oto ngo tikenya sai a senye nchunga ya nyale kanono ba go tu go se bata nya ko ja ko ba go kenya ko lakini lero ya nyale kanenga baro dire omwana obo naende bene kiringa oma ene nere onyala ko bokole tukuwa senseri yale wonga ya saa ituno muya naenda senye ya byonsi byo nya ko bi korekana kiremia no mwana funsi one naende kero abero kurwa so suwense abona injengo kuminga ebiko jaka nyago bokora ense ga maene tigango chinga kichonso mutikira asinya sai ntoma itingambwa bakaruchira tachiara umorisiya na yana ucho umorisiya ucho na yako ucho ona wakere kwa Kristo sabereke obeke no morogo mima amana wakora terama ya umwana umwe n'omuya nasambureko abana buna bana baza kubona kantanke nabataba bagatense batona batane biteze baraba barayire tamusaye bamwe baraba basenye sete mulungu ndiya bana ego kunere ko kusaya na ngene na isana yere ikabinde kiamana ela tawaiga ine ayo kansete wokuwara wokona batera iga na tuyukuna mwakuru tuyukuna mwana amana yayire nago jere mu masukano owo muburaka busukuru abana uwo tuba na saturende nanda tuwabate ebinyore byose bimo wongera moina nabenge wisangi wamaseri wongera utaranda wachikureka wachikikiyanda butire natacha usana abantu birabama toko kumagenje garutu achire kwa nyarana umutarano nanyera mako ekikiyanda uwo yana saati ya manganayo umalisto sabere wami sabe biyamoro naende mutongi byesegima asengincho ababaje tamo korengere biya ingamu birushenka ikiara abantu bayikorengana ono baya kodi biya obasiseni sana sibarushi tikiwa sekyo kiale tomu biripaka nka yagerire abantu basane kire biya ono mwana bwanje n'abantu abange n'abanyi bawo barenge ono kinga kinkorengana kira kurunka omwana atko bachwa tira melia oli karalia osiseni chinkire chonsi paka tuwekire biyo yani nyangi yere biya abara tigare monene paka mami na ndo byo babo bara ina barabu abara jabanyare kabara ndo mubere tigatria liga no biya ke moika toko gwene nyasaye ugwama tugutuntunaye no biya kigima karotone chinguru no bomoyo wito abari bagusari chinga dikia batata itiko Kristo mane to barara mabe nene kinga kikiga kora anchiro bakume wese asinja yumu komo chemo egera bana kikina egera baje sekonde yingiya yoko gendo mu cyumya utara na makuri unayega utwasa bose akore kumuri getie wetira siteri Yesu Kristo yomane noito amen mwalimu biyamone sana basi asama litanze kansela na zinditi anje tigante bena epole nene sana ase enkayo mogaka maremu nyanduru asugo sirie mwana Jeremia oigo togwate picture unasirete sigo ntorikoiro ina charge yabete oigo nanje nabonda ile nabasi batebana Emily nem ase Kenya naye omugaka nyanduru bonso nomane tebo mu muroma mine
oso mwana monena asenka emirongo yonsi piekoira na yaba isari nayo rabe gukugaiti abana aba bandi bamino abakeombaso ogugu nabandi abana bamino baro nyarukakiro nsege ntomo tebankelinga omuntu maremu omuyikanye nandi nimaetenga asa igastura nguitana muri sana goni maete ntogotwara ubwoba bundi bwensi gatubabika amaboko ya Nyasaye ne programu yonsi piera endelea senyinjiri nangiye twayibikira sa amaboko ya Nyasaye nabo iwaso mwana oyo mintasirete ng'are mono abandi bano tumaite nanyisa igare konyole samenye ta Sudan one twaje tukonyona na chenchi akaenda Guinea ndiye mono asibali abantu baito bamagense abaije n'abasani esega mwako yatengiye mono entekenkiare ngiye kemusigo tolenge moke abantu nibo bemwete abantu baito abana baito bameze Nairobi nasa andi n'ahandi ndiye mono esega mwako leta oikemo biroyonka igatari egosori ekiombe kekiabona iga kiawibusira igo yo minto uchakareta nanje tigamba tengiye mono kumbe naandaga programu kali mwaroseti na ino ndiye mono tumeshukuru nango abange nturu chimubiroyonka ekora 20 pinto ale korua togenda bamagenzi 20 paka mahatu nyakwae ndiye mono so programu yengiya principal kengera ndiye mono na abana bali baminto batene na programu ndiye kabisa nabego takiru nyenjeye igabono twabwemeire esa ndiye mono gatobana nora abandi bibirere minyanga nyangu rende gotora hokebia nande na goto gwatende mate unabanyene esa ndiye mono mwalimu iyo programu yenda binje oyangana yangireri babiri gamba kwani ngambi ya mole kinegendo kyo kumya lakini yakaro mwana yo gabita so swensi na sare na manyete bana ruya tororo na intu babna teatore ga teatwaro kwege na nge mambia ya mondo ba so swensi yega ingana li nene teatu tamiro monene kerengaki okwaboka manyanya sae no aro kubokiri oyo tikoyo wanja kwa yenga tearwa so swensi abantu baya tigire mayaga yanya saba gate abalende ubuyaborrekane toire biranga bya sobusaba umuya tatanya sawe yori gurumono yokara siga gukyabanene tato itete to koirane ngambe ya mono dituke yiga yikiro mwana yo ikira senka ya monene nabo yekarara ruwa yewa senka ya yesakaro monene orende megasukana ye paro monene abantu bakumorusiga yabaike biyo monene nabo bana baragenda mambi abarbo maneno abana barabu ubuyabu aho bororekane ntwamanyete ngango itakomarora turi na intubayiga lakini ubuyabu aho bwakorekane twamarorire tubwanja nwa bokarekana asige de Kristo mokoni amin je samarieta teresia ke mangoroku otire mate abana banyasaye abakana banene ngati toikire tubera nkomo kero ya mole tira magomba sonkewe umana nyasaye na maroche umana nyasaye rugoro noarenge ekeresera myako genda abana mwana sera mwana resi abana totomo gorobobe abana wanafunzi bana nasoma mumuguru ivo tomo berana bebe sana lakini rende bachire tari ndiracho ekara bachire ayantu bwatigaire kogokora twyaruganye asengenjo umana nyasaye ukora nyaroborotu bwaye wangu mono kera yomo anyaro gutoreka amina tigato sabe tato nyasaye umana n'umuko macemo emisa yabana twakira nsasore tokwerera ntwabanyana oyo sirire
Nyasaye murane Jeremia murane na bangarenze kwandova kina sauti gokia suru mto Patrick mwalimu Patrick Orina nere atore bende kende ekyo tukikotikolera bano na kisema kinde department kinde kyakora tega siri yo mto Patrick koranje come in front ya mwana mwalimu asomero byomuya na inche nitaitukuira chinga kichiga kolani familia Jeremia amana abana bazamu abo bakora na Henry nitaitukuira teringa amangara amanyara makoni Nyasaye nari ngoro reka Jeremia korara na ende amakuya atari basora na voyora mokago agusira noyora mwana nosira na mwana ko kelima utara akora no ene kende yansira tumosira izo tuwatukire Nyasaye ya Nyasaye ekinguru singa kecho kendo bona nitaitekorangirie kwaye yali anyangita ngase dibaga family amona bali mwese mukaransta abana nasa bakena bakwani buhiryo bya bitangani asamalita na teba omolisiande rubenera nkorokwa korweka nise korokweto no centro abaito no mobera mutu igake edisi tebo kumatongo igaya no oyo mwendu ya Jeremia amenyete na ndoshirikiamo oyo bintengo kunyanduro amone amate yae na utoko wate ipole amona abana bamino bonse mbwangu iga twakole nyangi yo mentando na kuyo tenenira amona Frida ono katua kora to waswachi kambi katua chikambi to jibana tikanisa ambangana gochia gochanga wasi ndu yabo na ndo yolengo ibwenye nchana na se familia yabo na wala mana ko wasoko nene na ndo ko kulege ya sawu mu tomenyete kora tebinda abantu nga tekaramura chinka tikawa kajicha batisa ne mukwarara wayo kwari yigero watmuka yani ojingo bogimana bolego nta ezebata winga saitani akona vita kwa familia zetu na saitani ekarago cha senga ya ino arocha obeke kirogo enya magorara tobaga rugiranga egeteni o karansa o kora study o kolika notes botuko amobaso o baligo de pwensi pyo do momina o mwana la isuri ka notes yokora o chomo sacha winka o ni ka notes yokora o chabaka mulonyo baro o sabana o ni ka notes kero mwana okora wano makolinga ina kinda akora bono ntago mucyuro bose nkore ndubete abiko nyaragana bona bono murabara abamu bayibona inde buza kurubwana bwabo saitanya bwo garansungeri otabanga bono nkora kamuka mumura uyo kubaitani elino kala asoro muti chindo kuchi bwana nechonsi pi chagaraji chasa wetana wano ekara akoniwa amatara akumbu kwande kutunu kwete kunugereza o karansa ori ngama guro wano so akuto ne kenyu sabu ake aso akuto marangara awataranga mujuna akorire tikanga banya kumuka banya kumojana banya kuminokani kumoko minokani amo kutenga mu murumino kumbe ngo temu saitanya ago kutokara ini motamanyiti abago chorige yoro nga ninno romonto ganda negeri sebindo ngero muchuyo Nangora tevi ngamo hira makura Jeremia kilu kuchano cha Jeremia mukoro
nataka mjue kwamba vita bado inaendelea. Esta ilimole hivi kurono kuchimutwa. Ikia Nyasaye is not limited in anything. Kali tabuta kwa atiko ndio kama sinyeti. Inaanza ana mwingine mwisho, lakini mwisho wenu ndio mwanzo wa nani? Kumbe ndio mwanzo wa Mungu. Bwana pora kwa familia ngima ana wote abana bali mwatira likumo balende mubayisengera ngaye mo na maremo mo motiga mumweni college nanga yabali muri bana kanisa mo bwate kanisa mono ekiara abantu bande bunantu na yatukiri kanisi ndo mwali mugamba nje okay ena ibonganjira bali gucha ngaya na tekanira tiga na hata na bayikiri na bate bipole na leo kalenda asoke ni mitenga na ombra atwale ntire na ombra agende na leo basi ni mura leta aba dikonesi bali ngo ibona mwere basi ngindi uko tenga muzango zo korwa ngora na juma yo chakala basi jawana wate gabago tabako ngira mo tirana sabara Abataka bakure igoro yo bogimo
more chintakana ime borava boraka omonene nare nainwe ebiga simoroche kimo wakore baboe aya simoroche otiere omonene aba bakobarama igera omonene nere obakanya omona chiwe bina wekene nere tata omonene wataire mama wataire tata nakoye ero obasemeria uroje towa tikete mosemeria monene ere nakokuere imechandonere imambiayemo kuiranare imechandoere oere onyore obogima wakale makwelitako baroro ororo moko baroro nebo mogoko botabe nebe umutimbo tata imbeto sabie yashaya tokonye tokore amaya dorasoma yashaya imbeto sabie tata ya tokonye tokore amaya dorasoma ikwaya ito ya Magenzi Central linyero chaiga kamuranse mwe aligani na indi konye kwaya ndero ororo maamuza ntumira uchunda wa chaiga kwa karibu. Thank you mwalimu Patrick asoko ngani bada ndete abagenzi baito banya koe asechere myamenyete wato beresiri aliwakoe kurumune ripoti yajete bakabone iyo mubirikire inka abantu abaya abatoereru batogeniri abekeberan isobo twachete amatuka yospi bakomuye bwikiriga mumanye tekere ripoti yajete ngajerimi ularire na yandi twagwata ya mwangi ero Jumamosi abantu bawukura litore kanisa tokubanga ya mwangi na kitokuweda Jumapili tuyo mubere na ya garageke agasoa na igeke jiri kyo masebi amutinyo n'edo n'abantu tokaye nimbabere batatu ubwo de namana yasaye mwari umanyite enda leta bagadirayito amatako bateru n'aba maseri nyasaye n'abandite kuma muremere yariya iyazire utatambe sana iyazire utomuheri wese ya Afrika ekona mwendero naande muna achoto rai kuri Sudan mtuwa wete mwana mumanyibone wese nina yu mwana yasirire nekense korekana lakini wetira chimbulu cha Nyasaye munakutumya abantu baye okora ebikone erinda abantu barore Nyasaye agatumya abana baino ekagera omubiri gutibotoka ngana anyegera omubiri orikurigirwa aba barengi batorigeria ibo batata na yani atoke ache wasitatoka lakini kulingana na simu cha Nyasaye omubiri otaremia murenga ariginia ofisi ya Kenya teyoginia iyere nsemo tugatumia abantu beserikali bamanya imana abana baina wagatokona kituko kya Kenya amini kuweka seneho na amara kutoka no seneho no musani raso nakala mura tonka
fact they are all connected. Which are regular. Oh, Chavakoya, oh, Moderate of the child. Moderate of the car, which are the getting million weight and the America. Lakini asemi mtu, neti mchuna Bible. Mungu tawana school. Guru sana guru hile paka. Ngetu mwana tungu. Eno sani. Awati mchoni jina kama agarite fees. Chare potamu ikirenga. Lakini serikali inatoa kamera. Ikiagara adwa bidame manjini albat. Na commissioner ba manite ba mudabati msali mudabati takana usha msali mudabati na leo tokoni pera hata ila ngoro keke mwana gomonto no ayo tingo kenya sae ni tingo chena bado rango hapo hapo ngoro mwanga teremia kai kanka I consent. Ceremony nehiro tayo. Aba ndomare to wanchana otumbare to wanchana mantare motino to alina koi. Kera makati kege. No manito mwana tengi na naifu. Ndugu manito. Umwana mnare yaga. Aba ngina makembare abono. Naba isemoke. Imagi noro bamege tagira manito. Bona ya musawo. Na musawo fona ki umwana no futo nani. Akora kege. Wiki ngana hado yenu. Na kiaga na mimi nasafari ngo. We are ready to go back. Kulikichi lesa, chema bagege. Aikinka. Ekimana kono kiarere kiamono. Na alama na yawa mwaba. Wona kichene. Mwona mo fensani yawa masayari. O muru to furuto nani. To agora kege. To muikinka. Ha? Wiki bagege dinga. Ona ndo sana kile, ana hoto sana kile. Hadi watu ikina kwa. Baru terima, ada yang terima sesuatu nama berikut. Kuikirinta. Itu ayat si meci berjalan, jangan salah. Dah meci berjalan. Oh no, ayat ada apa kita buat berapa? Kita sekarang dah ayatnya, tapi mereka meci berjalan salah. Jangan terima apa berikut. Kuikirinta. Tapi macam mana berapa? Asal konjen. Abang tu awak nama awak tu mana sahaja. Umur mereka nak kau baga umur, umur esok mulia no, sahaja. Hanya aram bayar. Cuma kita jangan kita about 400,000, umur 1 million. Stream mungkin sahaja tu, umur mana. Kaya itu pun Nairobi, umur si umur nak kita ada. Kaya tu mana umur nak kita ada. Nak kita ada aku umur. Mana ceki, enyeran nona bantu apa orang, sesuatu bantu orang ke? Aku, ini yang aku tanya. Nama tu muka. Ini kita dia aku umur, enyeran mau cari, nama tu aku buat. Kaya weekend apa? Ni musalah sini nak tahu. Itu dia mana pakai tu musalah, ni musalah sini lambi. Nama weekend aku buat, musalah lambi. Nama buat ni. Nani mtoto kurogoria unayevocha unayekamka ene ya watumia mwenyewe kama uche wewe mramba wote karabia lakini adama nani mtu barua brenda kida akababu mwerege ndio adama ndio no wazi wewe tuile paka washoni wa bro yani ni kwa ile tuliona na hakuna nguvu tumewekemka kera hapo tukurogoria ndio adama ndio nani wewe moja yao. That's why I'm going to direct. So, I want to thank you guys. I'm going to Nairobi. Indiamano, Indiamano. Kidogo, uchafu kibaba. Amra magarta, alifanya 2, atumia 5, alifanya moja, atumia 3. Pata, tuwekee kwa milioni. Ndio damo. Wana ya mraba. Ni chingu, chaba kutwala. Ndio kwa I don't tell him that he's wearing kari. Masaya to chantre, ndurende. Lakini ndio basema. I go na mwana mwana kwa sababu ndio mwana. Ama ngana mwana akavere. Ayori kwa keke. Kavu. Nyasaye aenda kukola in a different way. Amra ndio msho milioni. Sasa wewe unaona wana hiyo. Basi
seminariyo tutubuke n'abo nyandoliregi babo muri uswari oralire babo swaya babo geti amo zeri babo oralire nando basikire eseri byagora mangana mutsindiri nando barege teke yes hamwa na wogire ngamwa gwa muri yo tuno ngiti agotre tukoba algo ezidi meni oralire mulan Ndra gwana age ba ta ngani eti mwana le piredi moto mwana moke please ni moto horo aba mairo ga ya France amuti yumo gima ba ko murana ba ko angali ngane wa giri ni chance na ni morero cheremia abana ta tega chochenka ne weta korendia ko to ko moto ka mogoro cheremia ko mero ka ari mo ya keke hatu ko abana ta to moro ne ndereza हम सेवक के लिए ना अब पूरा मिनट ना बनाएंगे के ना वाइंसियन के तो ले रहे माने उन्हें हीरो जमा अब आप दोनों ना कोई तो ना करो प्लीज ना काटा मोचा प्लीज आप दोनों ना कोई जोड़ो एक ero moreri abantaba nabo kanyuwatu nyakoe ekere teremia numu bitutu tariwagi wana ntuo yoitonka yetu akwende wana maate na ubago turabu na bato aire matuka yonsipi paka twekire rero without taking much time one of you please take over toepole na ande moto no ine program na tuchiko to ko ndra maate we will be under you guys. Thank you very much. Thank you, sir. Ase mwesaransira sengenje Jeremy Nyaundi ibatoko ile ngambi ya mama so wanja ko kumuleta so manere gere kira ujua tanyale boika ya sitokamenyete aike entara chiko bateri nganjenimo ibona ataka nge bali aruteneta se ke un pequeño probably goko agere I would wishing a to atako abangi gere hekera no meta to gutia labda ukwe mfupi asante abanji bo monena bakwanira buya mwemwe ndoje emipango twabangete no mwali mu mataja ya ikiranire nga mutikechere miyake inka yaye tumanya ko muira mata aliense moya nyakwae ase inka yaye ntingo kwana igando musekretari bw'ikinyuru ya Jeremia aliya nyakwae etwaja bana ba mintu inka ya nyando twabaire pole sana twabutana abandi mata aliya paka rero twekire nkeye tigamba eri bagabe kwanira marieta abo mbeo family abasanye nabaile mbuyamole licha kana kwamba tuko kwa mabaya salamu linasema ayamo na nje nkwe ya tolipaliwa ayamo na nje nkwe tolipaliwa Jeremy na ikiwe Jeremy hakuna siku atakiri dhambi zake alikiri dhambi zake siku zake za mwisho si kweli ero gatorali zino ndoko tanga ki abairi abasanyi babizamba hiyo bana wizambi yamole I like that enze yo mwanya bantu harusi yake ya kwanza ni nini kuzaliwa ya pili ya tatu ekiagera mtu achole tatalibo abarandi batenega abakwana mangana maya ayonye ko cholete ukuna gukora ebintu biri gukora kebunkunyu siku ya mwisho itaonekana tegwana ile enda kitomete leo mwaejo yani tunaishi kwa neema ya Mungu chinda kechi ekiro mwaejo mono no tekare gali kuwekanga no chejurukira okuja kubadenga ki mo base ko ngotani kiagera nta gungo ikira talibo
Igobono waisire goika. Ekero goika ngacho goika. Aliga nibeke misigo yao tayari. Unapoenda uende ukiwa salama. Na ndio kodi safari yae. Ndobuga timangana na ele. Abana baliatiga. Omungu naatiga. Abasani baliatiga. Abana bamwe baliatiga. Na bwa bwoniga babwate nseme ye moyo gweitya. Ndo wine. Njende niskarani. Nkaigere karoka. Chere muna chete maataria na inche na bana chete ba. Kono chere minu mo yone. Oyo memono. Na no mo amatone. Tiwo monna baseni obosani mo bwaterende totuga memono tusabere e family eri ya chere mi twanire. E kiagara na enka mono. Twanire. Mbuya mono tiwo monna baseni e kenolekega. Anje tugamba kwani abakena banne mwire bweza. Okiagara tokayana ane arrani tu asunto pero mi areta turu jungo kwana pero mi ando no memoro muto ta ando con la vez ya ando con ese seminara garata ya ta buone kimia ngore kimia angore ucin tara ngore gravation arungo ta nada ese naringo to kanala un kimia Nada que no me encontré de que pero mira todo de que nada caro de Cristo católico aquí ya todo de que a todo de que católico con ese católico abajo no ya anda que como no cada uno se ha tomado pero mira buona era nervo buona era la bambina se chiudero non c'era mio quando era bagato o quando vamo su vamo mura però mia o quando c'era mio no dopo tanto o quando non era o quando waka go ya ra ka ta zuk na wa ku mu mu kula ya mu wa na mu ru ya ga no mu ta mu ki mu mu ta mu na ra na ga na ru wa ku wa tra ni mu ru ni ga ta mu ya asa ku ta isiko ya ri ta ne ya akini no mo ti ga ta ra mu ya ai ru su ya ya ru se una che ti porta un gioco o no metti che ti porta la mano abagaka abangina abasaye abakwani bairiro byamo timba jambange ngo bataye amate family pore aso yetaye tamari tangoro Frederick Omari mugakandege kanya kwa Jeremiah ne jirani akafanyo wachora mambo kwa ndiamore nande tu anela mono kuna bantu banyako kone itoto aretra asikimoro chamagonche asinyencho yugo siri Jeremiah na bego na indikori nako ndire toro sinyencho tu asiri omosani uwere beto kana mono atakonya watu ama waida na kitoko genda ilo na pole sana familia tuwa ile pole basaye na rambo na ino ndio mono abaminto abakena abanene mwateko bakerole nabo bane bya muri mwese bya mono abatari mo tigatwa kwana Jeremiah no musani ito Jeremiah no mama teito kubali nyakoe igase family yonse babaire pole na abandi batanya gwika
ndo kwende musabara kobeta wani gochika no kale bali twacha mbakego lakini abange togende tene meroberi yae chata marieta ara feliciamo hermano musanyona. Thank you, Rafael. Nje Nombati Wilfred. Seitere ya cheki. Lakini ase miaka ya 20 menya tenya koega ya. Mobaga wane no yo Yeremia oro yamo. Igoma nyengo sukiero bebe. Kanga mwamanyira mangano liyo bosukia ninje. Lakini ase ngento kesaro ta na korra mangana yo. Mshuanga owa mate bolito buate. Tunashukuru. Pole kwa yaliyo kufika na familia. Rambirambi zetu kama wenye kijiji pale. Sio zote tungeweza kufika hapa, lakini kwa niaba ya wale wamefika, pokea rambirambi zetu. Tunawapenda na wacha Mungu anemeshe familia. Ninde amona oya ogerete Yeremia ataligoe ni walero. Nima itenere moganyete mono igongo mwali ikondo. Ngakangana mwaka tinko bila kinya singi tinko bitara rekane bu ya samatanga ngayo mwachia kirimio yoime. Kongo mwali ikondo igona bwete ngani ngoyo gukwana. Ande momo sabere nera maya egere bamenye na bali bagotigara ahia nyakoe buya. Karibu, asante na nende biaso ngangalibishe zemi yake yote tuamenye aita nyango gukende. Thank you so much. Biya mona sa. E family aba amatu. Biya mona sa marga ya ba. Toli biya mona. Lakini no wana otokole ndrai. Sa mukweli acheremnya. Kwa si koronji chinyo no gete. Nonje yungu kwana cheremia mbo na ali chemwate kiginga. Na bale ngamo murano manene. Kona kena nyorta ngosire nonje na woni gutango ya nendari kituwate kake. Lakini wana ngo sabonga obole mukura sinesa. Abo yongo te family ngambi jamon. Wana ba mwa chiremia ba. Tianya sabale ni. Abara bana ba yamna cheremia tole na era aja. Tianya sabo wala mtoni. Esare na tole na. Kono nya sa ora arbo wala mo senke ya na twen. Ya ko ora wala. Cheremia ni ke tole na. Bona muna achire ke sare nje to tigere na. Bona chindu kuje cheremia ko mo ko tamata ali mo sie ka rendense. Ko mo ko mo manyanga no tole ni familia ya mo tole. Mali tangu ko fani ko tole o mwana. Imbo atia manga na banga na hiyo. Bona tukuji gukorera namasabo. Tutabe asiri tagatata mwana no mtakatifu amena tosorore omwachenu tata Nyasaye rora twaikirese yuke ya umurusumbo Yeremia na endengo chiko cha katororo gendo kurwa gucharia sense moya nyakoi urusebi gocha biri chinjira tatu mwachenu ebyo birale tunyare goika no morembe tata tugusaba nabali bagutigara bagocha bitukuria mambya na baruo ubara banyare goika sense ya tunyare koemya oyo muntu Yeremia ayama kana tabudi sinsu kumutundu ito amena asiri tata mwana no mtakatifu amena Egere wale mi family. Magenzi uliwano yale ngutayale. Inyoro bogima wakale nakale abana bande baiboli bande yamate yame konsi na batigire na yetigire enseye inyoro bogima wakale nakale abana bane baiboli bane yamate yane konsi na batigire tama ayoyo mito tama korwa enseye yaerire tama gocha seyeso tama elio tama otorio bogima bwao
tama ayoyo minto tama korwa seye yae lire tama gocha seye so tama elio tolio bogi mabao kero toko nyora oyo minto siti bano besanda nyorete kerale gosaba kakwa magenda akalemereria oika agatwekamo asante na mkoa wa Nyandro na ndio na wangu tuna pale sana hasa sana lakini ndio kwa nini kana ndio kwa kalori na kwa nini na ndio ndio kwa na maana sio bwana utoko na rana utoko na kwa na chungwa na hiyo sina tutoko tukira sana tuacha kwa na sasa na kwa maana kwa na wale ga mwaka ni mwaka kuna na masoro na ba na moro ga angara ba kwa wale mkoa sada na chama sada sana na wana bana ba sana na sinche na kila mtu ngakata ndio kwa hiyo mwana kwa na sasa kwa kwa sasa chukua Nagara bawa na ara kumura na ko ni sababu ekebe ni ndio kwa na roho mzatna bana sana bagubana okay sikara ko ngira na ku na mara kwa na lakini ndio sema chukua rema chukua toro na kwa mimi na kwa na ndio karata yote toro ndaro toro na kwa ba na ndio na rema na rega toro kaga na toro kaga kemunto arandon baruracha arandon baruga nako asengencho kisara bichindo wao utakaga pengine akaruna kwa na wengine takutana nao kwa njia so mwana gazerenka aya kurunka alia awana wao ubwa perego wana yande urabityo Ego okoro kana ngani no ma akareki ni no ma kire ko kaga oyo mura ma to bure ga ma ngire ga no ma no mi to ronka ere ke munto ma ko video ko ronka my brother so my sister go kasema kama hiyo naona kama hii haina kwa mar mo ko ndio mano na otore ko Oyo ma sister ko pamera wale na manda mwana wao ma ko na ka mu kansara na nda wanda ba ka mweta na otore na rega my sister oyo na my sister no renko bwatia na ndio na ro omogoti na ndio ndio mogoti na ndio ba sobina ba monene na ndio ndio mokapi lakini wao ni vitu kwa romna viko na kwenda iga toko na kueremia kiagara tata iyo mama tayo wani soji no so iga tuale tawa iga nganteka na masavo na kubaremia baigubane na bari barega basaranda abata bere ama saba tumo ko bucha ekiagara ani family yega no nye mbai ya ure yoro jino kuingeria eya bakini abatukuru bono toto ko irani bageri como ya todo lo que diga como na tora to sawa mona kanto ko wata Angu mukaransane ya mana sana sama litanguru kudan Hassan ndo moteri wa matera country music abange bainongora mara matera online na chaga ya sing chuo sani bonane we familia Oreng na mama na madam Karo ana ubagera na chaga ya kuba pole dante ya family pole sogo sirio mwanchino mambingi ya Nasai nacha tuirense tutakulinde yatutera gotera ukamugo gotera rose gitachoke oche kwa Yesu mwange kore ko wende
just argo siriango yani njene ndo moyugo mbro manene tato mabadero mokowet konya antole banko na twanyalira yanda kotokangeria masaba babiti gamba kwani yangu chenkor kupita na letre ngora kuja sawa koyonega njenje mbato mweso kumaza nyang'aisa ngere kuchauli yali singa jewe kinsa kitimba tia manki tukwane. For the interest of time, no we are getting. Alieta, miranda de kifat sauti. Ngolo kwa niwezi mbiamali. Kana njasa Marieta ni mwenye na barama kamangi na watu wakine na Jeremia. Jeremia is like my brother, is like my friend. Matuka mangi. Tuwalele toka kare mwenye ama. Inyera mwaka 2022 twa kwanza na yale bakora project yango bakora kiniga ikeranga egasya egakekara sango bakora ko igoto tukatemena wale mtu wengi wango ndina na wago mara kwani ile tayari mo so ai bia mono abaiwa etumeli ana irogo na yetu etume ya Nairobi Thomas Urina ndo kurukuteremia urino renge na asibiti kibande kiaye ande nikiteremia wote esini yaye ni kibande kamuranse ndo ichirolia asiri mamoe mamokonye wene tume ya Nairobi ichunga kichatoereire kamuranse mumanyi tumuyata mangana mange lakini arono ya muri kwan rono munguna ichunga kwana usinayo kwan chunga kintobiati chi program chinde kintobiati chitigalite umutayo tusalise program ya samaya igoro no ntigire gasie etume ya korire gasingia na ndikere muntu namanyi te gasie bakorire abana bankaiga riba geri ntaite kwa omochama nimbakanga yaye okay ndiga meno ngaiga ninka mwalimu Patrick amara ntaka manyete gasbaru atenko ndiga meno akiya sirubaga na oli mutero ntomo ngoyo abasani ba Jeremia nyamndo sirete abanena bake no tora so wimbi ya mole nandi biyamana se Jeremia chirekerori ase njoyo mwana muntu sirete moyo minto principal David yateba story ya diarwa igatokurirani ntubono na Marieta bara kwana abana nto ekobera story nene mwalimu principal nakura igonda atakemukwana tindi ko babwatira ikonda ekogera nimba manyete ogocho kwane lieta kwairana njungo data ajakire su ama sema ile ko sebo kieta mama ite debe lieta ba tigamba kwane kwangio ko ngire biro oyo Patrick kiasa ansere njengo kwa sai niroya atini ko rusi injino mwandu wo batia ono batia mwenye kukwana tara kuona kina kwani ndogo ati mange ango yana geto rio ali kasima kwanengia baba bana Nairobi baba ile kasinengia mwakora mwe ese chia uchi na chwe nyingi na mugwatrana wana batia nindo monya kumo moranga taiyo nindo wale onde Biamana senga jeri bageri waire no tora samabe biamana asenge njo ejinga keji ndo bwati amange tora kwane ego garanto sireti ndugo ya minto ga Jeremia karodoko pese konya ko kwana ko chimaega ra tora nyore ngatu ajakire kolera mono biamana ase timu ya Nairobi asoko kora amanga gendero kuna ya naite ne taba Nairobi
lakini nenda into ase Nairobi no etwarete nduwe ita mwengora tutengera na intuli bagarita ke gomona tuturakwana egere tomanyekana bono twari nyorire na into bono tigatukwane nje Charles kosemoi kosenyandoro oyo bwomweli njo mokogoti ayande karojinga kijijira ikere ntojiche tokwane lakini asaboniga nebirero tore tinda tikokwana kende yonse buyamano mnani wangu majo anyway aba minto jena sekengoro bwana ngende kaniga keramba ndi ndugu yane bando aminta waiga yale ngitwale ko kirega mwe to kirete iga to badenga buyamano na inu mate na buyamano tuita bejere mi anarai tunyaundi to mi to buyamano je duare te ngiwete mi ayove muroje gasi ya korwa asante Rosi ne rieta kwangu bwana. Bana bero tena bakwanira bakana banana bairi. Sende tare na rosi ngoro koyo bomwe kene gatora kwane kero trocho mano lyo mintara ile moina to tigera nyasa de familia to nyira nyasa. Awai laba sani ba kera mia wairebia. Nkiasa maria kanja ko ngoro ko ngoro kionde. Kera mia na masani ame. Na watu asema takama watu kila kama. Bila mana laki to kwa tena sababu kwa bwana. Choka mangana vitu. Abasani ba kera mia bakwani wairebia. Asa maria tingwa jane obwana mange kera kera mia stwarwe nere. Twachari jingo ko chiari siko baka to yene kaya na ndiro yene nere jige siko osireiro. Tukwana mange mono jodora nyo to so akorera nandega. Elieta ncho masuka. Oseke choka. Yokete. Koro mondai choka na dien se arabia. Baba mtu ndio mmas. Indo jo sini bua dande na kwana. So mwana ule mindo sira hadi mo sangiona. Oto angoro kana mo sangi. Ono mo kawari one. Ono ikire wodo nyora. Samaria tanto ku nya tarango no ne. Abakena abanene nabakwaniri bwairebia Marieta Karura inonina. Inje nalinge treasure ya abantu ba Nairobi. Karibu sana. Yemure naide. Yango tukwana nika. Yemure naide. Jasa Marieta Jeremia oiwo mweli. Oka kindu bwati mangana turakwana. Amura barosire. Wandu barerire. Kerato Jeremia ikire gari tigato nduma yasana mbiyamono. Sengi jonero ko kerni kere kemo. Ko kerega swiki de nalenge secretary ngorika. Twari ikire boja twesara yagachire chamani nora ito ikire Jeremia to gari yasana mbiyamono. Mbiyamono yo iga nyuma yetu era na te ba kule. Nje David Monjere ko kubadi batama hitu Yosua. Iga nuka Jeremia no mindu. Mabere gasi ankongo sengo Jeremia oyo obago tebanga abulana abaisiku one pati embe sauli yali asatiete nabaloza kuira na amurano embane elinto tokonya ne byumana kuruka ona yabaire pati embe orali na into tobwata mariga mange tuumira nje twaleze ngati nizo ze ene wiki yakane ona nje chingo tokutwara mangana mange tutiganda atebe bonsi bali tuwabwatira ni tali Nairobi yoka kuruka mbara bali gutuma kibesa na Mombasa chitauni chonsi tuwabwatiranire nkubakira ndiya mono senge tuwabwatirani baka Jeremia nyaundi akira igongo basabira amayanga mwo chakorra rende ngati nonyenka achibesa chiri chigotumwa Kanya mbato metibuya dare round yetu wale wake si moja kwa moja tokoli kimunete lakini bakatema koligi mwa polisi baba tebitu ikange nusumirio mtu anyago ikabo ono njengo tebandi ya monte tukwenda mange tikomugambi yato kolira yande egara na tuwateba asante nande tuwasabirenga tukatutwa robo twere rugo pakatwaye ni nyaundi nyakwe mugambi nayo na chema katogera banko liguru aba minto nonya tora samabe abakena manene tora kuana nyango bwaisi bwakira ande bwaidire uya aki dia toire ngoma pole keroyo mo ayakora tuasiriri etaya
Iwangu morogutaya etaye yaito ya magenje onde bwesi ointeractive nere ose bakubanire nere bose bagambire nere bose bakonyanire nere ingarenge umuntu nafati embezi yuko modescribe kudanje imemono nendo yana imemono tuyakina nere tokarisha nere tokananyangi nere paka tokareta madam nere tuwale korara nere enyomba yendu yana eseti eliga yasa uturusi ya tambe asetu ikire lakini iwango teranga ki yasa togo tijera ama ya akorire mwete ko mwanya wanta akorira ama ya ngo ikire tuwa teranga ki yasa otebire na ya wa akorire ki aisanire so madam omo yori wate na ade bunango manyete na bana waitu wakine uya umujono mujibwa bagambi enani essentially na Henok na intura abande mujono bagambi amajoga bose pi bayuete bebe na Kenya ndima na ise isiko ya Kenya ekwera na mutanda imwara korona etu akonya tupaka isiko ya Kenya ubora Jeremia no monto bwese so tuasirire monto wenyejo sana lakini goto yale ngaki nono mwana bwe naiwa bateba ngo mwana bwe lituke limo umugaka umongina na wakonya orokorire orarire tali wanja wetu ntuaje de Jeremia arare ntuaje de Jeremia genda se chinga kieji nari kwa Jeremia asokire sinare ntugorabu na intu asiye dia sasa ajiete bakenya batanya kogenda ese tonto bwati bakenya oro abantu bari bari kuona ruwende ekwewekana bari kuona gasongo ekatosoma takusega Swahili bari kuona ke French lakini Jeremia akamanage kogenda kugamba na barabu bakamoyega asi erinda nyore bitoki atendera aria ati Jeremia tare ko mondo kuligeria ndogo tera ne hiro tu asiriri turi ati amange dade yendege dia dade asa ngora yana tiro jina nimebe lakini wasa tara tangani osetu hospitali njebeka Jeremia kwali amaya siende ngeyo wosonde tayo olego kuara na Jeremia obwata nonya shide ndeyo si Jeremia atara konya komokonya tari finance ali tari jwesa na bale konya kidengelyo na Jeremia bana tuwaki na nere yare ngo monto de tawuti tara ko gechu na tuimana awo debuna koraya tigiramu igotare ngo muya ko ngetani jengo gechu onara odari ko gechu wato ose tumwa ya wanto so no tata de pole umunyago Jeremia wenda buya una Jeremia rengo muya familia yagenda buya toye sabere onyago konya koro ondoro jo konya koro to konya familia Jeremia elindere una Jeremia toje konya Jeremia agora Jeremia tayo Julia Jeremia oyo Jeremia moro jo ko Jeremia Voto wa Jeremia ntogo support Jeremia Junior ala Jeremia tomo sabere so asotoko na chinka asabu mongina sarange nara moma nyeti asante nganaya omo MCA na ma etama nganaya lakini nende kira iga ntuntura ragokonya konde lakini rende
Nutura kuri nyambi ya Jeremiah. Ivaso bali bakuba ikanye mubateri nantu bali weretu. Amen. Mbiyamole. Injibwangu bali mu family ya Jeremiah injujo hapa. Principal nali ngo stakia. Ro takata mrana iro bangta. Gana kolete iganga tamano mumrango chaka. Tin kolete boigo ototigana roje naki umwana oyo bali mutirio mu. Ndaende. Toje tumubeke garia no kugora togochikogora. Mukira oyo. Mukira na ro mukini. Mukira goja kurwana na Nairobi ajikoligeria Jeremia. Ngake sabu ndaki. Igatokoreki. Tokoremira twakorete iyo. Moranga yo chugocha. Mukira na otogokwana kura. Korabwangu. Evarindi. Olero mu muromo nende. Yakoro ko Isaac Nyaundi. Nyandoro. Lero mu muromo nende. Itakucha abakorere bazakora. Oyo yakoro kurebe kabasweti Nyaundi. Lero mwana okabiri. Tukocha abawe. Oyo yakoro ku Vitelis Junior Nyaundi. Tukocha amusi. Oyo lero bono otigara mu bora ka Jeremia. Familia ya tigaire nkaiga ndokole bete sama. Biya mono. Mora. Basu kona. Minto abakena abanene nabakwani bwerire bi. Kumwira nari Nyasaye ngambia manekero amangana yayigayo gusira ku mwana mintajete tubatu atantanete nande ntuegenete. Lakini asengencho Nyasaye tokegena togatebi Nyasaye arora bichinkoro chinchera chionsi Nyasaye gachiorora bichinkoro naende aria arenge ngako nengaka arenge gotware korerero rubusa lakini Nyasaye tato yore igoro oyo gwata mabera se aba chintakana sara bana baibuli basirete bagakina sobo kongura kini Nyasaye babwereire nande gento kende abangina abagaka tosabera abana bali baito twanyorire kobwa mono mwana tali omukungu mwana tali omusacha abana go bale engao yaito yabosio egokonya bono ekonye mambi ekonye umwako goja Yesu tigato atokonye asoro gendo ekiara twarenga orogendo rotabwati matumaini lakini Nyasaye igoro agatwa matumaini otoreta irimokogoti twarerire twarosire na inu orionde bwensi oyo ire tokoba kwayo mubukoye Nyasaye siseni na ando menteke na mabinaro twegenire ngayo twakwanira makenya Nyasaye tigayo siseni ase dieta ya Yesu Kristo muborito Nara no nyandoro no nyagutinda babo oyo koroko bokoi Ona rango bwatia gakoro kumukeira Ngoba kwani awirira dumantara chaka ukwana awaya nge yamba manyire nje familia yande arabu ma ukora ukwana kagete dawokera yo magwe kwana rero giria na era mora irunga kya ukwana ola ngo chakire nyaruka enero nyaruka ya kabere mondiga taiya tanyare tigocha lakini no ara monainta arabu enero mumura andera ero mokogoti abo mukirete igo ono ganja kurwo moke arabu monene abateria marieta na salimi nyote, habari zenu? Kwa majina naitwa Enos Nyandoro, ndio babangu. Asante.
magukora okay tiangire chinga kijiga kora ngilikera ya mwisara sta senke mbuya mono asogote ikarangwe asichinjere chonse mono asamba sabamu akorire aramanile byaje bwanyalekane nane konyalekana bire lakini ngoboliga ndekero yo mukuboliga iswalire kana sinyi konyora lichi muroche wa nke munatorega muroche tinyobe chirenga inero mwana endaro yo mumuro kombate n'intera yo mukobati n'intera yo mubaka ekikono yaringo batiyali ona maiga ya muroche tari maiga atatu eri mu byaruro mbara mukinda atware eri tamenya buya ande kuburiga kera no muroche nyombe ndamanya tinya ayere gari ngo umanya batawo atamenya disco umwana nitamba kubata eri atamenya disco asenje wapi kero enkiye karimo kurgerera umwana nyito oyo kwambata mangwa asirita tokwaga tuwatamire kuchikuwezekeza nande kuwezekeza yatomorera naiba topera biki nande ngochanka gusengo chye makita gote bata bana makoreke kera ya manya already chi bakinje nko basabera moto sabera ndabado familia na chine tuma kowoche igonko bakwanira uyakuru kuroga tawaswiti na umwana no monene uyakuru kwa koli mzaguta ndaro yo kana uchi bicha uno mocho koro yakuru kunema tindo kwa ali kondo enda garansa yakuru kupiria mumma nyita abangi na sana yaji Melu yaki mumma nyita seli eteri ruwete kukwano yamona anasa juwa tawa uyo mada nyangalisa na ise ayiya nidagiyera kukwano ana kusiwa ana nisuka kukwano Yesu moya one nyogo kongosa masoya mosaso oko kero. Thank you family ane mongina ntuwacha Ngwate kendo upana Frida nyanjoka otuoli Chelda nararete Atatikirita abana Tabakini no monginoyo Brian Nero lyo van conscious Oirugo chali Nyasaye nkomo konyale My second born Rebecca Basweti Tayamu na intura kina chabe na izugu chimambia Kevin Nyandoro Igale sukuru tuatema kumurusio Lakini yatoka ngamba kwa tamatemu Mumo sabirani Karakole mambito venere. Our last born Hakoro kwa Alex Otuoli Enoch. Oto sabirani gakinto buati. We have lost. Thank you. Oyo na mutika magagese sababu nandi mnairo mwana uli kuchiali. Oyo iga Otuoli nje babere. Kuna ngari ripoti mwana uminto sirile. Oyo Otuoli babere. Toko visi ya tena dikane teta daina ki. Igere nusu. Baku muguri ngabona kitoko batari kujinka gose. Wataina ki ya. Tigana ndo tuboki mambe. Tugatinde gochi wiki sato paka muna tuaje gukura. Tuli nere obisi ya Kennedy tonya rorangi lial patnova ikaranse te twakonya na iga kiri ya ikirisi ya ikiri. Wono tiamo ali baga. Okuane ando sabe. Abakwa nilimu ya malemende sana liete nkoro kubigisa nyima nyitema manyitese tuarule mama watu tigete turi class 6 tumengangana mukiro tolendire nangana mwato sirire twaikire bana lirie taya yokire tole gatigati ya nyanja taya yalima
na kiagokora wana to yani niko bataimbia mama na washukuru yani gocha kwaimu iko na maana sana yani mama na tata na bana baninto moratweba akimoto inyora sana sawa na washukuru muna abatebi mumaite mwarosire mwachire omukinyu mugina akinya saba sisini namwe mwanyuri rugokomera nyasa twembwa ebituma bikine egere motebe nambi ya mono esinja Jeremia nyasaba sisini tigatosabe Mungu wetu na baba yetu utupendaye, asante kwa wema wako, asante umetubariki, umetukirimia upendo. Tunakiri kwamba kweli kama sio wewe umekuwa upande wetu, hadi angetumeza tungali hai. Tunakushukuru kwa vile umetushikilia. Sisi ni wanyonge wadhaifu. Tunaomba utusamee dhambi na makosa yetu, utuoshe, ututakaze, ututilie na nguvu, maana sisi hatujiwezi. Asante kwa umati. Umekuja kushuhudia kwa siku ya mwisho ya Yeremia ni sasa. Anarudi mavumbini, lakini tulie tukiwa na tumaini. Unaporejea mara ya pili, tarumbeta itakapolia, wafu katika Kristo watakuwa wa kwanza kuamka. Nasi tushirikiane tukiimba ule wimbo wa Musa na mwana kondoo. Kwa umati huu tunaomba msamaha. Shauku letu tukuone wewe. Tuimbe ule wimbo wa Musa na mwana kondoo. Kama kunalo jambo ambalo linalokukera na dhambi zetu Baba utuondolee ili tuwe tayari, maana Jeremiah's death inatufunza tuwe tayari kila wakati. Tunatembea na kifo mfukoni. Tuandae hivyo, maana sisi binadamu hatutaweza bila wewe. Safari tulio nayo mbele hadi mwisho wa safari ya mwisho ya Jeremiah, tunajiweka mikononi mwako. Utangulie, utushikilie, uongoze. Takapomalizika salama, tutakushukuru. Na washukuru hawa umati, na ninasimama nikisema uwabariki kwa niaba ya Jeremiah na familia ya Nyandoro. Tunakushukuru, utushikilie, ulinde hii familia ambayo imebaki. Wazunguke wanapotoka, wanapoingia, wasipungukiwe, wawe mboni ya jicho lako. Asante maana umetusikia. Mali hatujaomba, Roho Mtakatifu atuzidishie, na Yesu usidi kutuombea. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Murojo ngatua shindamo, murojo vitu akolile. Wana rende onyo tuagonga ntuigo ndichu wachire kireti mechiko gongana igongore la tuwa rende. Onyo tuagonga ntaande na asa bilo musaba. Wani hapa. Sawa sawa. Tugatukore ya familia na benga naigo na ana otuikira. Ndio na. Sudan. The guys from Sudan. Come. Uganda ya Jeremia ya rugura ali Sudan. Yaru etara rojire paka. Now, control yourself and talk. Are you able to? Eh? Okay. Mano Jeremia nera morera ali Sudani, inja titimuna titego. Wono taranjerana. Ndia mana teriwa o kwa na mutera yera de korera ya nyama. Ndia mana teriwa. Aso mwana mwana anachota. Ndia mana teriwa nchongo kwa na chusi nyarangi. Ana rino mwana one tiria no yone. Bora abana bane. Tema na bensere. Tema maguri na bane. Enche Gladys Mugaka, could present Mama Gesare. Mwate bakare na iweto ango na ikaiga, bantu wa mtu mate bakara bangi. Ngo bakwane waire uyaiga. Asama leta machara Gesaro mali. Piriano mwana one. Adengo batai pole abana bane moleme. Minto no atora sama beti ya tukwana ninga gwaire batole moyo tarima yando tu akorire gara tatole moyo etura banyaide go kumito tasanya so gusiwa manne lakini asenge njo tata ma etekero mondoli tukoria yako bagara
na kegerete turi moyo iga abake n'abanene lakini ngo tikobateri mwabanyi na iga obo bitu borimo bwate gakimotige pi okumunde kelio bwate wewe mwana munuro wete isikori yao usomo baka ogotire usoyere gato ngikiagera nakwa na iga moriso ni bwambe monte asengenje tore tuweta kemobere lakini kenyumba niyo turaba bitu ekiagera abana baitu baminto abasaza ababatokonyire kurwari ense abantu tisago tena nende kakina abaitu abasomi omwana liya kori esukuru nayo hutanga inje mbutanga na kunywa soda yo mwana we utaramanya no mere mutialikire taraika mwaora kimyongorera soda na kigo na otanga bani na chenja na ndaba sibati abanamero keria basibati abake ekiagera amatukaya namaru engenche yo musibati agotaba ngurami unangina biara tama itinga nero agertaro engenche yo montata no manyete chianga telingia ngona jerani mwana Bona rembe incheza majeta na nyesi kwambuka mojama mama jefe wekwete na yone bona ngateria bana bani atwara saya abanyori tata no muya otuanjeiro mwana itorura atuamarore mutumba sinto bairaba na marikanya sago tena mwanya bantu ngore no mukungwa matukanga kyayari orenje naye lakini aya makeba notoro tokorama ya tiga tu sabe nyasa itombi ya mono watuanjeire tuikire kwa moyo rero aseri tukeria rero nyasa itoria tumatano na abange batarika sinyagita na sitinga abatori mayo tia tubere ni ngambi ya mono na ande tokorama ya ekiagere nsanya keto takagere tingo ntura sense yiga ketora akorama ya tutakomya na bani tobarua sense nyasa abayibori baite mbari moyo chisokoro na bamakoro mbari moyo igokera yane miero seroti onyengwa korama ya chinda kichinos chikorierinse nyasa itora nyoro tandiko kwa nne tuwatusaba mabera chima kitole maya matukaya make na ande tuanjane ntwa sense na itora nyoro bagatukunyure nyasa itoche mu mwana na gendrete kuria chagete na ukabona yenyetemete na ande nyetemere akera abana baitwawe chaka na ande kuria senke uchiaria sagurira akarebe kwaniwa bagenda managiyesu utamane bakuruma igaro amana abandu bayibanyasaya kali ntutwe katwa mwye mutande na abange kuria kwete barabi amonere twabaga mwya maya nyasa ito no mugako ndo natiko ko irumwa nyagitari utamana abanyagitari bakuruma igaba mugwene ekiyagero kugwani kwao ayo no mayete kera yomo epigiti ya ese ko nakyo tuwa muganira maya na abandu barorero nyasa ito abantu bekenyereke bashatia maoka semeuko semwana wa boyi nyasa ito abantu bayatire mwana bachokoro obatonere nyasa ito basone na barabu batokonya mambya nyentora kutinda kitole moyo nyasa tuwabaga neria maya ngato otigati mpakana na ora kana bao emechande yetana inekera senyasa umugora ko yotiga irasikwe abana bane banjane munakanye banjane amane kenyurunya saye nabaga neria maya ekere to arwato tigo bwanje no marende omwana oyo nyasa ito ne ngawe ne yango yaya orura sense tata koranje na yura maremye ekiagera kabye bare tugeta muna kasi yayo na ndore isenya saye tuasabye bya to zani to kurya tutigara manaye tuasabye bya no bya Yesu romokoni to amina walitorega igaso cha kurupole na bakwa ni mwezi wa ilile pia nje timbu atia mange utatikanare go cha koira neria ekenyorokia o maseri ne kembe geto kwa tetiko ruina na korumate na korugoro uko batebi nyambu ya mono sana asogo torikane ekiagera omuntu tari kwerusie gechumwe liso nonyamba libale nge Nairobi abana bali bamenyete Nairobi abantu baito koru Nairobi nonyamba libaru koru mwate musocho wansi abo bwata mabera manene nande abaraba ya aso akapenya n'abantu bamuntu bali basokire isiko bone gento nare boja kukwana neke ege tabu kia yubu ikomine nyeke fungo kia gatano igo kego tebanga ki omonene omoke omogati igagokwa
omonene omogati omoke igagokwa nkigekogera kegoteba igo na kero omonto nabwate chinchira chiaye n'amatukaye bono nari gotagotebia ekenyoro kia omaseri amakweri atobwire moroche ntwanya gotumuka onye tori ase ekenyoro koranche soorora omonene gagoteba ng'a ayebweka okine kore n'obong'aini boisaine onye tori ase ekenyoro kia omaseri irio gotagosoekere gwakure nakiora atinde ku onye kwarenge ase ekenyoro abantu bagenderete gokora amatanga ororo aye tori goikanye ona abasaba nonyene nechichirani choito chitoetanaine motekeire gotwara ebiyombo bia ekenyoro erinde ekero omonto akorara ogachukuna omonto esucha tombwati amange bonare gocha goteba ekenyoro giaito mbuya mono n'abana bari barwete Nairobi gose bamenyete Nairobi mbuya mono ase ogotoikang'e ase ogotokinyia ebigari ase ogotoa obuya bwaine bwensi boisaine nonye ninto ase tokorara togokumia ke omwana ogocheremia okwereta aria ase ense ekare korokohinia ekara omwaeri bwa Afrika ng'aki moroche akoreta agaika tari obwanchani bwagete tiga tosabe osabande nainche ase okong'arira giri tinkoba nainche omotambe lakini nabo nare koganiga efamili erikang'aki ogakoresabere ekenina onye ntaire omwana eri gochiari lakini bono baikire ikaranga wachungaji wote tafadhali wako hapa kwa mkutano wakuje hapa mbele wachungaji wote tafadhali kujeni mbele tafadhali nabanda kutoka kwa na lina elimo alia commissioner Momo Chumbe asebale ekeremu aikire amana ya moro ikari asebale bateri mbiyamono abalisi abomuna batuni nyega wanyapa yabo wairane irina mbiyamono asomere benyori baikaranza bagakora kumanya chise chiare bakomano ye kirasenka bono abachungaji aba ekina abarete ibenesya babo barekorera mwaega ye family ero lakini family ero nande sia simero tuliko bareta bokaranza yo mokire ndo bateimoto nene motemene wono naga niko rekero ege ndo kei kiokorora abubacha koreraga bosimo bachungaji abo babo ntonto etokora ibo ndo etokorora iya babubacha korera asenkeye bokire kabuja abachungaji abo barorere busya tafadhali abusiyo kikapu mungu wa kumaanisha ya kwamba mliweza machozi kwa hii familia. Kila mchungaji avise hiyo kikapu ndio tumeazima hapo haraka haraka. Toa bango ngokora chiza ukiagere miroro ndio na bageni baito ngomara bale ekenyuwa kidogo era yatene go smart. Unakuja nakuja msimama. Kero ndacho moja akuja kikabu. Oba toko rogoro opa mochi njere chinde. Abantu bari kikatana rimari babo cyasiriye wona yezacha kera pramona mwaje korera asa mangana yande ndatera mangana sara abantu babo cyase family wona nchumbo ndoro korera ko ogiziba baro ne pata bama atira chire wona ni nchumezi kero mu aba chumba wao goli na lemo wao goli na lemo sese ni kero mu ndo no bachase family wao kujeje kabu yote mchombo mamwangu ngokora chiza ukagira mbrota yande na lago koreka omwanja ni buri na bwa koreka kutoto korra busia aba chuma cha mama
mwisho ayamamo koronzi nendo Kristo gakuya teribu gakuya mu okay okerenda la ronde insura baba na bwana insura ya mabwana yote na wale wanachua wote tunashukuru kwa sababu ya heshima ya mbingu na familia nzima, tusimame zote kwa ajili ya kuwapatia heshima, na Mungu apewe shukrani kwa yale yote ambayo ameyatenda, sio kwa ajili ya uwezo wetu, bali ni kwa uwezo wa Mungu na mkono wake uweze kuonekana. Na katika safari ambayo imebaki kwa ajili ya wapenda wetu ambao watakapo waziri ama kuwa wanakuwa njiani kwa ajili ya kusafiri, tena tutazidi kuomba ya kwamba mkono wa Bwana uzidi kuwaongoza ili waweze kufika salama salimini. Tuombe familia. Baba na Mungu wetu mtakatifu aishie mahali patakatifu mno, asante kwa sababu ya siku ya leo, na Mungu wetu umetenda makuu, kwa sababu Mungu wetu mtoto wako ambaye aliyepotelea mbali, lakini Yesu Kristo kwa sababu ya mkono wako umefanya yote makuu kwa ajili ya kukusanya watoto wako, kwa ajili ya kuja pamoja, na kwa ajili Mungu wetu ya kuleta mwili hadi nyumbani mahali aliposaliwa. Tunakushukuru kwa sababu Mungu ya familia ambayo imebaki nyuma sasa, watoto ambao imebaki mayatima, na mchane ambao amebaki Yesu Kristo, ndugu na dada, marafiki na Mungu wetu wote ambao wamebaki nyuma kwa ajili ya familia nzima. Tuwakabidhi mkononi mwako, na tunaomba ya kwamba uwepo wako wa mbingu na mkono wako wa kufika karibu na familia. Tuwaomba ya kwamba Mungu unapokuwa unaendelea kushiriki pamoja na siku ya leo, uzidi kushiriki na familia hii, hata ingawa siku itakapofika wanapomrudisha mafumbini. Tunajua kwamba familia itakapobaki, Mungu, tunajua kwamba Mungu utasimama pamoja nao. Sisi kama wachungaji wote ambao tumesimama mbele kwa niaba ya familia, tumekuomba Yesu Kristo, Mungu, kosefu wowote ambao utakapokuwa unaonekana katika familia hile, watoto ambao watakao kuwa wanaendelea kuelekea shuleni, Mungu uzidi kuwaongoza, uwape hekima na maarifa kwa ajili ya kuishi katika maisha haya. Tunaomba ya kwamba Yesu Kristo, mkutano huu ambao umevumilia tangu asubuhi hadi jioni ya leo, Mungu ameweza kuweka heshima yao nzima kwa ajili ya mpenda wetu ambao ameweza kurudi mafumbini. Mungu uweze kuwashukuru, na kila mmoja aliyetoa kwa ajili ya kuchangia safari ya mwenda zetu, Yesu Kristo uweze kuwabariki na uongezee mahali ambapo ilipotoka. Baba Mungu, tunaomba wakati wapenda wetu wanapokuwa wanatembea katika vyombo ambao vimetengenezwa na mwanadamu, wakianza safari ndefu kwa ajili kufika katika mji ule wa Nyakoe, Yesu Kristo, tuomba malaika Angel Gabriel na mbingu nzima na Yesu Kristo na Baba yetu aweze kusimama njiani kwa ajili ya kuwaelekeza polepole hadi waweze kufika salama. Yesu Kristo, tutakuinua na kukusifu. Baba, tuakuachia yote utende, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
wala mwana wa Mungu, ila Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni anajua. Tutakapofika kule mbinguni juu, tutasimuliwa kisa cha ukombozi. Kifo hakuna tena, huzuni hakuna huko, furaha ni furaha, tuishi milele zote. Kifo hakuna tena, huzuni hakuna huko, furaha ni furaha, tuishi milele zote. Tutamtambua Mwokozi kwa alama za misumari, tukifurahia ukombozi tulopata kwa damu yake. Tutamtambua Mwokozi kwa alama za misumari, tukifurahia ukombozi tulopata kwa damu yake. Kifo hakuna tena, huzuni hakuna huko, furaha ni furaha, tuishi milele zote. Kifo hakuna tena, huzuni hakuna huko, furaha ni furaha, tuishi milele zote. Tutakapofika kule mbinguni juu, tutasimuliwa kisa cha ukombozi. Kifo hakuna tena, huzuni hakuna huko, furaha ni furaha, tuishi milele zote. Kifo hakuna tena, huzuni hakuna huko, furaha ni furaha, tuishi milele zote. Tutamtambua Mwokozi kwa alama za misumari, tukifurahia ukombozi tulopata kwa damu yake. Tutamtambua Mwokozi kwa alama za misumari, tukifurahia ukombozi tulopata kwa damu yake.